kunda ndakubwire mukama kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mbyeyi yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose umukama nawe ambwira ati ntuvuge uti ndacyari muto kuko uzogenda ko nzogutuma ko bose kandi ibyo nzogutegeka byose uzobivuga ntugire ubwoba imbere yabo ndi kumwe nawe ngo ndakurokore ni Iriyaze n'umukama niho umukama yazana ikiganza ciwe akankora ku munwa hanyuma umukama ambwira ati nshize amajambo yanje mu kanwa kanje uyu munsi ndaguhaye ububasha ku makungu no ku bwami bw'ukurandura no gusitura ugutikiza no gusenyura ukubaka no guteragira ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose turagushimiye cyane mukama kuko uri Imana igira neza byose uri Imana umutabazi uri Imana umurengezi kandi uri Imana umurenganuzi ni wowe wenyine waduhaye umwuka w'abazima twahumetse uyu munsi w'209 ni wowe wenyine waturinze kubabara uturinda impanuka uturinda imyuka mibi uturinda guteterwa uduha gusozera uyu munsi w'indwi w'amasengesho turi amahoro nyaguhora ku ngoma mwami Imana soko ry'ibyiza byose dukeneye kugira ngo tubeho turambye kandi turoraniwe ninahazwa mu buzima bwacu kuko tuzi neza yuko iruhande y'uyu munsi watunezereje muko biri kose hariho n'ibindi byinshi byiza utegekaniriza ubuzima bwacu kuri ejo hazoza turakuramvuriye kwa amaboko turabishije ibiganza ku ntebe y'ubwami bwawe kugira ngo tukubwire ngo ganza kandi usabwe wongere wiganzire ubuzima bwacu igihugu cyacu imibiri n'imitima byacu eklesiya yacu muri byose na hose ahesagirwa izina ryawe ryeranda turemera kubyukuri ko muri twebwe harimwe abakigwaye harimwe abagifise ibigeragezo bitandukanye harimwe abakigendera mu mibabaro itandukanye harimwe abagiteterejwe n'abahoze ari abakunzi babo
ariko ndemera nakekeranya kuri kumwe natwe muri iri joro ngo uhanamure umurozi n'umwangushi wese umukure ku buzima bwacu. Mu kanwa k'umusabyi wawe Yeremiya washizemwo amajambo adasanzwe, amajambo y'ukwigiza y'ubwoba. Ntugire ubwoba kandi ntuvuge ngo uracari muto, ngo kuko hawe ububasha bwo kugenda kuba Imana igutumyeko. Dawe wa twese uryagiye mu ijuru, turabizi neza ko abo udutumako n'abasi b'ukuri kwawe. Turabana, turavukana, turasangira, turagenderanira, dusangiye imigambi. Turabizi neza yuko ububasha bwawe ari ryo soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bubeho burambye kandi buroraniwe. Nezereza imitima ya twebwe abigishwa b'umwana wa Yesu Kristo. Iri joro turakwisabiye ijoro ryiza, iri joro turakwisabiye amahoro, iri joro turakwisabiye agahimbare, iri joro turakwisabiye umutekano, iri joro dukiza ubugwayi bwo mu nda, udukiza ubugwayi bwo mu mugongo, dukiza ubugwayi bwo mu maguru, udukize ubugwayi bwo mu mutwe, udukize ubugwayi bukomoka ku myuka mibi iyo yozana na hose. Iri joro nutubera urutare rw'ukwegamira, iri joro nudukiza inyota y'ubwoko bwose, iri joro nudutandukanye n'ibyo tandagura imitima yacu, iri joro nudutandukanye n'ubugome bwose bw'isi, iri joro nunezereza imitima yacu, iri joro nudutandukanye n'ibyo hangayikisha ubuzima bwacu. Tunezereze udukingire icitwa igitutu c'umwasi, tunezereze abangusha bakinzi ntibakabe ku buzima bwacu canke mu miryango yacu canke mu ngo zacu. Turasa urupfu muri iri joro ariko ubuzima twihuje nabwo. Amaraso ya Yesu Kristo nadutwikire, amaraso ya Yesu nadutandukanye n'inabi, amaraso ya Yesu nadukiza ubugwayi, amaraso ya Yesu natubohora imigozi y'amakarande. Ijambo ryawe nirihuza nirihunde rizane rihozagaze imigisha yawe mu buzima bwacu. Dushiremwe ubwo bubasha washize muri Yeremiya bwo kurandura no gusitura, guhonya no guteragira ibiri ngombwa ku buzima bwacu mu buzima bwacu. Ububasha bwo guhonya, gusitura, kurandura, kubiba, guteragira warabutanze kuri twebwe ubwoko bwawe. Ubutanga ushingiye ku bubasha bwa mutima wa Mwanda akorera muri twebwe. None rose mukama icitwa inabi cyose turagihoneje, icitwa icyaha cyose turakiranduye, icitwa umubabaro cyose turagisituye, icitwa ineza cyose ibyishimo n'ibyiringiro turabibibye, kandi icitwa umugisha no mugwiza turakibaditse mu mitima yacu. Uko watunezereje ukaturinda impanuka, bari kutunezereza uturinda ibindi byaduka byose byo dukora mu buntu bwawe. Ugutikiza no gusenyura birakoreka muri twebwe binyuze mu bubasha bwawe. Amaraso yawe Yesu Kristo nadutandukanye n'icitwa ubugome. Amaraso yawe meranda nadushiremo umutima w'ubwenge n'ubwitonzi. Amaraso yawe meranda Yesu aduhuze n'ukuri ku ijambo ry'Imana, kuko kutigera guhura n'abanyabyaha. Tubabarire ku byaha byacu byose mukama wibanire natwe. Iri joro tubere urutare ruzana ineza mu buzima bwacu. Tugusenze tugushimira ku byo waduhaye uyu munsi. Tunagusaba ngo kuri hose tutakwirengagije, ahose tutakujyajyanije, uduhe umugisha, uduhe umugwiza,
uduhe umunezero, uturinde kubabara, utwagurire imbibe. Uhereze ibyishimo ubuzima bwacu. Duhezagire Mukama, duteturure Mukama, dutandukanye n'icitwa inabi. Ineza yuzuza ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ijoro ritubere ryiza. Umwanya ujya gukurikira tujye kwakira isezerano rishasha ry'amajana 210 n'umunsi wa 8 w'amasengesho asozera ku kwezi kw'indwi. Tubone kuramba no kururanirwa kubw'ukuri kw'ijambo ryawe. Kama Yesu urakoze ko wirigwanye natwe kandi ubundi ujya kugumana natwe. Yesu urakoze ko ariho dutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Mutima w'Imana ukomereza hanyene, urushirizeho gusengera muri twebwe kugira ngo no mu gihe tuzoba turyamye, no mu gihe tuzoba turiko turazajabukira mu mazamu mashasha, tuje guhura n'ubutabazi bw'ijuru ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo twakiriye ibyiza ibibi turabyirukanye. Mu izina rya Yesu Kristo twakiriye umunezero, umubabaro turawanse. Mu izina rya Yesu Kristo twakiriye amagara meza gukenyuka turayitandukanije nabyo. Mu izina rya Yesu Kristo twakiriye iby'amahoro, amahane twitandukanije nayo kandi turaranduranye n'imizi iyo yokomoka hose. Amen, amen, aleluya. Mukamuduhezagira uturinde kubabara, utwagurira imbibi duteture muri byose na hose. Iri joro ritubere ryiza, ejo tuzobyuke dutera impundu mu izina rya Yesu Kristo, twivuga ibyiza wadukoreye. Amen, amen, amen. Koko ndagukunda cyane, jewe sinoro bivuga, kunda ndakubwire Mukama ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoro nkuko ndabivuga, kunda ndakubwire Mukama. Say